Doa-doa Gusti Royong dekat perpadenan kali kersana Nurdin Bos Usman jaga di keluarga besar Putra Raksa Bumi Pasir Jadi kepada hajat tanggal 26 Juli mohon sadaya saya doang ke Bayun yuk orang aturkan pemerintah di kersana Bapak Bos talak orang aturkan kita lagu talapatan celek sami yang pemerintah di kersana Bapak oh sebenarnya kesawang nikmat anak perapatan kang minangka dadi perbatasan desa Ciling lara bener arengane Bapak Bos Haji Talamer CTI ikut tinggalan zaman begini desa Ciling cawang bukit rame pisan yaning setaplate gawe subur ning perdagangan bare cuma pasaran boy saiki sampean kudu ngerti anda dalam Bapak ade dudung adu bare hajat marane kali ombake mana ombake meneng ora apa-apa anegro manegro sepung anu bager kepayun payun saya kesawang nikmat anak perapatan di perbatasan ada yo Bandar Jahe desa Ciling lona bener arane abon ikut tinggalan zaman begini desa Ciling cawang bukti rame pisan ayah Kevin Derede yang setamplat gawe subuh niat perdagangan Haji Negro Mama Haji Negro sembung anu bager apayun sayang sawang nikmat anak perapatan kami nangka dari perbatasan desa Ciling apa naririt cawang bukti rame pisan jadi setamplate gawe sumur ning perdagangan ku pasaran oh saiki sampean kudu ngerti Bapak ade dudung anu bager marane kali obake mana obake meneng ora apa-apa bager ada negro sempung ngapayun desa Ciling aujang elan cawang bukti mama ujang elan jika dua no bager ngapayun aujang elan jika dua deui anu bager aulai pede motor adol di benda ngapayun
anu sopan apa naririt maremang alur wahyu anu bager apa naririt maremang kapayunan aujanglan mama ujanglan cikadu anu bager nelilis bapak bos haji talam pelayanan gelis mama hajah negro sempung masuk ngalui nelilis redeng sanatan bapak haji olah bos lauk juragan empang iwa ibu kapayunan moda peti kecampring sama ujang lan cikadu Mikaeli kohariri medadang mama aja negro usa urang bapak bos haji talam RCTI kajong junang apa naririt hari tanyangkupan di tahun genap puluhan apa naririt maremang mama aja negro anu bager bapak bos haji talam RCTI kapayunan sayang mama ujang lan cikadu cek ingetan mama jenong cimangku nadenar mama nenek malah kobang jaya anu bager mama jenong cikadu anu mana kapayunan sayang bapak bos haji talam najanaka bakat cerita mama negro sempung manosa nuku mawasa mama ujang lan cikadu anu bager bapak bos haji talam RCTI kapayunan sayang teuingeun tesangka geningan atunakeun bapak bos haji talam anu bager ariana moda kitu pikanyerieun kapanajang haji babarengan mama ujang lan cikadu tapi buktina nyala mama negro sempung kaleos tanpa pamitan digano putus harapan aduh aduh luasan mama ujang lan bapak bos haji talam andok nyorangan cenah panjangan reka ngatosan bapak bos haji talam molahan teu ngawartosan bereng-bereng budak hidung mama ujang lan cikadu sampai di strip sisina meren mekatina bapak ade duduk anu bade hajat bapak ade duduk bayar labuna bapak ade duduk anu bade hajat teuingan tesangka mama negro geningan atunakeun mama ujang lan cikadu ariana moda kitu pikanyerieun kapanajang haji bapak bos haji talam babarengan tapi bukti nanyala kaleos mama negro tanpa pamitan digano putus harapan aduh aduh luluasan mama ujang lan cikadu anu bager kurini antep nyorangan
Bapak bos aja talam warung lendung warung lendung Mama Negro kira tanah sementara tapi jika anunya Bapak bos aja talam kopi enak baik Bapak bos aja talam anu bager Mama Negro minuman sayogi Bapak bos aja talam RCTI segala sayogi warung itu mantap ngomong pelayan Bapak Ujang marocok deno kalau ujang lantik aduh bagus seperti jemput ya